یک سومون نه؟ یک سومون. اینا بی اینا در یک سومون کی میتاد اینا بی اینا ایسوی ما اینا یک پوپشیش میگیریم قطعی یک کرتا یا برو گنیم یتیم دا ایسوی ارزان است خیر میشه در این ماه شریف رمضان ان شاء الله 150 سومون دا یک سر فرمای ایدونه در سوم یک برو تو صاحب یک سر فرمای ایدونه میشه. دوستان عزیز هیچ باور نکردن که 10 سوم دا پوپشی برادر جان وقتی که در خونه زنک غرغر میکنه اینطوری یک تکلو نبگی تا اما حیا داره پوشیدن میگرده. Рукаш, мана шортикаш. این زنکونه یا؟ Да, это حقیقت. این 20 سومونه، ایش 10 سومونه. اینا اینمی همش که هر روزه حیات نگاه با ما شیرین است. ها با 20 سومونه. یا 20 سومونه نه؟ اینا چیزی که میبینیم اینجا که همیان 20 سومونه نه؟ همینجا چیزی 5 سومونه سر کرده که تو 50 سومه هستا. هر کسی که در همین نوار کامنتر بسیار منیسه و کامنترش لایک بسیار میگیره از حساب مغازه ارزان است یک سر فرما توفه کرده می شود. دوم نفر نوار با دوستو برای خوش پدیلیسه میکنه این هم صاحب یک سر فرما. السلام علیکم ابناچهای عزیز، من مدت طولانی است که در روسیه زندگی میکنم و در این مدت دور از وطن راه آسان ساده کردگی زندگی خود را در اینجا یافتم. مثلا من میتوانم با شما مصلحت مفید دهم. اگر شما میخواهید که با عائله و دوستانتون به تاجیکستان پول فرستید پس میتوانید که از کارت دیابتی تینکوف بلک استفاده برید. شما میتوانید که در یک ماه با مبلغ 20000 روبل با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان به فایز پرداخت کنید. میدونید خوبتر و بهترش این است که اگر شما تا تاریخ 14 اپریل کارت دیابتی تینکوف رو درخواست کنید شما میتوانید که این کارت رو تا ابد رایگان استفاده برید. تنها با استفاده از پیوند در توصیف بوده میتوانید که کارت دیابتی تینکوف رو درخواست کنید. نمایندگان شرکت به دلخواه فدراسیون روسیه رایگان برده میرسونند. علاوه بر این حالا کارت های دیابتی تینکوف با چنین دیزاین های تاجیکی پیشنهاد شما میشود. دلخواه دیزاین رو میتوانید که استفاده برید در کارت خود. کارت تینکوف باشد بسیار برتری خود را دارد که میتونید که با این کارت مبلغ ماهانه یعنی معاش خود را گیرید و دیگر کارت ها نیز مبلغ بفرستید. برای شما کارت تینکوف بلک را رایگان دسترس کردن ممکن است. برای این شهروندی روسیه پاتنت ثبت نام در کار نیست. میتونید که از بانکمات های تینکوف بلک تا 500,000 روبل به کمیسیون مبلغ گیرید. از دیگر بانکمات ها باشد از 100 تا 300,000 روبل. با پیوندی در توصیف بوده گذارید کارت دیابتی تینکوف را درخواست کنید و آن را ابدا رایگان استفاده برید. تینکوف همیشه با شماست. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواد هستین. امروز ما حضور داریم در شهر دوشنبه در مغازین ارزان است. یک جایی که یک سومون تا 300 سومون خود چیز میابی. این مینه میتونی فرزندان پدر مادر زن همه خیش تور بگی بیا با مغازین ما. عکس داریم تا روز عید برای هر یک شما رفتیم از دورین دکان برای هر یک شما پر معلوم دادیم. ارزان است همه وقت صفت خوب برای هر یک مشتری که داخلی دکان ما میشوند. رفتیم نگفتنمونه رنگی یورو کردگان. دوستان عزیز اگر قطعی سومکه دارید رومدنی نمیتونی اینجا جای مخصوص کشکای محکمه که یگان چیزی تو گم نمیشوه. اینا کلی داره خوی میکنی چیزی در کاری تا میمونی برومدن در میای میگیری میره. بسم الله الرحمن الرحیم. ای انا ماشاءالله دوستان عزیز نگاه کنید چقدر جای کلون ای ایلا اولا نداره رنگی بازار کارون شده. سنورا نگاه کنید بیاین ما همه برای هر یک شما پر معلومات شبتون که نگاه کن. اینا دیدی حقیقتا یگان جای دروغ نه چیزی که در انجا میگیری 2 سوم برای که این طرفش نگاه کن یا پر معلومات پاک زبطه و بعدا ما برای شما گپ زنم تماشا کن راحت که برادران عزیز مسئله نرخ نواژ را میگذاریم. حاضر یکم از اپای عزیز میپرسیم. السلام علیکم اپا جان. خوبه نه پتنجین ای طرف بسین که چهره زیبای شما را بینن درجه. سلامتی خوبه اپا جان. نام نسب شما؟ نسب من گلنوره رحیم‌ها. اپای گلنوره جان چند باز درجه کار میکنید؟ 6 ماه شد. 6 ماه؟ در کدام قسمتی همی ارزان است شما کار میکنید؟ در قسمتی ابون مایم یا پاتینکا مثلا همه چیزاشون حاضر جایی که ما پوپشی دیدیم ای چند سوم تو چند سوم را دارین کمتر بلند گردن که پاتپیشکو بینم تو ای 10 سومانه تا 95 سومانه
аниқ дари дурун чизи дастма попши ёфт мешавад. Ҳастай. Ку биё барем барои мо ишонтем. Дӯстони азиз, ҳеҷ бовар накардане ки 10 сомда попши. То Ҳама 10 сомонанд. ай ҳамиҷа сар кардаги то ҳамиҷа? Сар кардаги 10 сомон. агар ки апаҷони азиз метавонанд ки дар як пачка 6 дона ая, ина метавонанд ки дар 6 сомон 6 дона бигирӣ. Ин мебари хайриш мекунӣ, хиёл мекунанд 30-40 сими гирифтагӣ, бовар ки беҳтарин мешавад дар ин моҳи муборак. И ҳақиқатан да ҳамин хела чизе ки дар ҳамиҷа нависагай. Баъд ба подписчико биан ё нафароне ки клиент биан нархиш тағйир намеёбад. Не, тағйир намеёбад. Именно ҳамин 10 сомонанд. дӯстони азиз бием ки ҳамин чиза нарх шалиш кардӣ, нафам дар ҳамиҷа мутасаддия ҷавоб мега. Ман ҷавоб мегӯям. биё ба дигар қисматаш бигзарем. ҳар рӯз кор дем нохин рӯз ё дихӣ надорем. апаҷони азиз, иҷа кадом қисма чай? ҷое ки мо боло дадем иҷа 10 сома нависагай, иҷа 20 сома. Ҳақиқат. И 20 сомонай, иш 10 сомонай. 20 сомон дар 20 сомон ҳамиҷа як таа ҳами мегиранд, аз кадомаш мегиранд фарқ надорад. Фарқият надорад. Майдаи калонай фарқият надорад. И 20 сомонай, инаш 10 сомон. иҷа даҳоз мо гуфта метавонем ки то кӯдакои чанд солара ёфта метавонанд либоса. Ай 1 сола то 6 сола 5 солара ёфта метавонем. бародарҷоно, афа хоҳарои имҷа да меои намера 100 сом бигирем, имҷа туғриш мекунем, мегирем мебари падарка ина нигоҳ ка ҳама намудаш ҳаста. ҳар рӯза бо борои навинка миям медроя. Миёям, мо ҳамаша дар витрина мемонем ки одамо дароянд, бинанд, маҳқул кунанд, чизи дилхосташона ёванд. агар ки ҳолатҳое ки вақте ки мебаранд ягон камбудӣ дорад, мешавад ки мисол айзавод омадагӣ обратно возврат мекунем. Метавонем мо адиш кунем либосои нохостшона. мо метавонем ҳама иёя ҷобаҷо кунем, гирем бо маҳқули дилшона, пулашона возврат кунем. яъне ин чизам ҳақ дорад. мия мисол Ҳақ мегира дорад. камбудӣ дора ё калону майдай, метавона биёра айсар иваз куна, мисол чиз дар кӯриша бигира бурава. агар ҳолате ки нахост пулша метавона ки возврат Пулаша возврат када метавонам. ин чизам ҳақ дорад, на? Ҳақ дорам. машалло, хеле шароити айкиҷо миёви ина нигоҳ кун. ина ҳол гиза пакета задаги 100% ина акам афам ҳама анҷом даги харид кардисан барои чи беҳтарина. просто ин нав дар Тоҷикистон шид чизи арзон то ҳамин вақта набуд. шароити муҳайё шид, гирифтан бародарои тоҷик ҳамин бизнеса дар Тоҷикистон таъсис додан барои бародаро, барои акау фуарои азизе ки ниёз доранд ба чунин либосо барои фарзандакошон. ҳар кас ба қувват тавоноиш харидорӣ мекунад, беҳтарин мешавад. ин тараф ҳам аз он ҷумла иш 10 сома. ина нигоҳ кун. Куртои мардона ҳаст. ина Куртои духтарона ҳаст. 70 сомо харидагӣ. Пахтаи тоза якаҷа. айя ҳама намудаш ҳаст эҷадама. Ҳама намудаш ҳаста. апаҷони азиз, ҷое ки мо омадем ба фикрам дар як тараф ҷои мардакҳо, дар як тараф ҷои занакҳо. иё чиянд? Ёй пижама. Пижамаи тройка ҳастай. Шортик иш брукаш ҳастай, и сверхуш. як бор Футболкаш. дидаш метавонем ҳам хеле сетака туфтеса дар назар меояд ду тага. Мана футболкаш, аҳа мана брукаш, мана шортикаш. и занакона я? Да, это тройка. и чанд сома апаҷон? И 70 сомон. дар ҳар сеша 70 сом мегиравӣ я таги? Не, ҳар сеша 70 сомон метавонем шумо харидорӣ кунед. размер, свет ёш ҳастана ҳамаон? Ҳамара светкош ҳаста якаҷа. иё ҳам ами рияте ки мо ҳамаш мебинем ҳами сенаана 70 сомон. 70 сомон. и тараф ки спартификои хайнера медонам бачагоно иё чанд я? Мардона 40 сомонӣ. ами спартифико 40 сомоне. Ҳамаш 40 сомон. ку як чия я бор бубронем апа бинем қадр хомача. ина бародарони азиз 40 сомон ҳама намуд свет ҳаста, размер ҳаста. агар размерат набоша бо мекованд миёванд. иҷа скилаташ ба дараҷаи калоне ки тамоми чиз беғаз ҳами шири мирғ ёфт мешавад дар иҷа. ака ҷои занакҳо домонем. ин мена ҳами агар ҳами дурун омадӣ ҳатман ку қатъи оилат омадӣ мега биё ака мардаҷон ҳами пистахрак ҳаму меваги гирак як табиге ки иҷа нархш зур будай. иёра як бор нархша гам мезани апаҷон. иё чиян ин майдаву калон сенуошона мара як пра маълумот медодӣ? Акаҷон, ино ҳама наборанд, наборои пасуда. Ино ҳамаш ай 5 сар кардагӣ то 50 сомона дорем. амиҷа чизи 5 сомона сар кардагӣ то 50 сомай? Ҳаста. мада як пистахракай мевахракша ку як шабо бро ку як бор як шабине. Мегирем масалан 25 сомон. и 25 сомона. И 25 сомон. ҳозир бесен ку Мана. ина як дона дора я? 4 дона дора. 4 дона дора 25 сомон. Донаш 10 сомон мешавад. и донаш 10 сомон меғалта. агар кам тагаш 20 сомон, 4 тагаш 40 сомон. ина бародари азиз, ира мегири ай берен меда 40 сом дига писташ мегири аҷоибот мешавад. и як намуд. бо чӣ намудаш дорем апаҷон? Намуди мевагирак дорем. кани мевагиракш? Мана. машалло. иш чанд сомай? И 25 сомон. ина бародарони азиз, махсусан
янго апҳои мерабон бена 25 сомон ҳама намудаш будай бо агар бисёртарак бире ҳатман қатъиён муомила мекунанд падарка ҳам дора ира аётона бурон ҳами конкретно гирифтани биё иншалло падаркашам аз ҷониби инами апай азиз ҳастай ҳами хеласа апаҷон апай ҳамаи чиза гап задена дар ҳамуҷо мо нависагӣ будем ки а 1 сомон то 300 сомон ҳами чизи 1 сомона тона моро ишона будем ҳастай кӯ биёбрем ҷои даркориш омад ана бародарони азиз ҷои яксимаи гуфтагӣ апада мераина мо даҳин дари касада мардума нигоҳ кунед чӣ хел харидорӣ кардисан иҷада чӣ хел ки мо ишон додем иҷа дар менюи бировардаги уҷа склад буд ҷои ясмаи гуфтагит ку апаҷон ку ясма чизе ки гуфтак ҳозир мерем мебинем дорем маски мардона занона кӯдакона ира бухаб апаҷон ира бухаб ҳами 1 сомон ана 1 сомон ираби ина дар 1 сомон ки метад ираби тамом и бачагона ина наскира нигоҳ кун медава пахтагия синтетика яна ки шумо намедонед чие синтетика я и ҳамаш ясми ана ём ясми 1 сомон ина шапкара нигоҳ кун ясми ёш чи ёш дусми ана ёш 2 сомон ёш 2 сомони ана ина бародарони азиз ина 2 сомон и 1 сомонае ки тамоми намуди носки светаш ёфт мешава ина бародарони азиз хай 10 та гире агар ярӯспа сампушина нигоҳ кун уже я мо мебарад салом алайкум холаҷон чӣ хеле я бародаро қати минатдорӣ намекунӣ чӣ хеле магазин яго чӣ харид карди оли ҳа номтон чи айкиҷо мешаин ҳамшаҳри ма буда ку фархор айкиҷо шепа райони фалхор худаш ма айхиди ай баршавек ай ҷамоати зафарам я бор гам безани ҳамроҳи палтишко хай пишти камерам гап зам мешава модарҷон дар номи ҷоном ҳамшаҳри ма дидам дар ҳамҷол мегӯянд фархориё дар ҳама ҷо ҳастанд ин рияч ки мебинед дӯстони азиз ай ҳамо боло то ҳамиҷара ҳама 20 сомона ина покза нигоҳ кунед 20 сомон 20 сомон 20 сомон инами дуруне ки ҳама ҳастаи 20 сомона иҷош нархош дигар мешава мутасаддиё ҳастанд ҳамаш барои шумо маълумот метан ки кадомаш чанд сомай ҳар кадоме ки дар дурун мебинед яшикҳои ҳастанд ай ягон кас напурс ҷамъш ки дар ин дари касада бара 10 тиша мегири 100 сом мешава 200 сомон мешава мети пулша меброй мерай бародарҷонон як чиза бас ҳами ҳар як кадоми шумо бирасонам шояд ки бисёр нафаро бигӯянд ки ё истифода бурдагӣ пӯшидагӣ ай морг ай дигар ҷовардагӣ бародарҷон ҳар чизе ки дар ҳамиҷа мебинед хиёл накунед просто так ҷамъ кардагӣ овардагӣ як чиза ман барои шумо ишон метам ира диди дар иҷа қатиш килонка надорад ина таҳда нигоҳ кун ина инами ҳамааш ки ҳар рӯза одамо мегиранд мемонанд аз он сабабе ки миянд апо хоҳарои азиз нигоҳ мекунанд мекананд мемонанд ҳама ира дар килонка ҷо карда намешава агар не гирифтанда нигоҳ кунед ҳар як кадомаш пачкада задагӣ чизи тоза озода барои ҳар яки шумоай ака хитам дар анҷа кор мекунӣ салом алайкум ака хуби тенҷи номи чи акаҷон муҳаммад акай муҳаммадҷон иҷаде ки мо попшӯра дидем як апашка дар боло гуфт ки ай 10 сомон сар мешавад то 95 сомон иҷаде ки мо дидесем 20 сома 30 сома ёшам ҳақиқатан ҳам хеле барои реклама ай не ҳақиқат ҳам хеле инаи тараф акаҷон 20 сомон ай ё 20 сомон ана инаи чизе ки мебинем иҷа ка ҳамиён 20 сомон ана 20 сомон е бача ина нигоҳ кунед бародарони азиз ҳамае ки дар ҳамиҷа ҳастанд нархи 20 сомон ай ина акам салом алайкум ака харидорӣ кеси хуби ака тенҷи чӣ хеле нарх навош ака ку ҳамида эй машаалло ина ай ҳисоби мо ина як попшиш мегирем қати як кирта як буро генем ятимда ай ҳисоби арзон эс хайр мешава дар ин моҳи шарифи рамазон иншаалло беҳтарин мешава як попши размериш ина немҷа биги як попши размериш мешава мепӯшона ина беҳтарин мешава номи чи ай номи юсуф энеми арзон эс хита як сару форма мекуна мегӯяд мухлисора ки биен аимҷа харидорӣ кунана бияна маладес саломат боша акаҷон ҳозир ташкил мекунена беҳтарин ин ризқ ай омад барои шербача иншаалло то додарчаи азиз мора сари формаша гирифтанд маҳқули дилша бигира бо дигар қисмаша барои шумо ишон метем иҷаш чанд сомон акаҷон иҷа 30 сомон акаҷон инимҷо ҳама 30 сомони ана бале бале ина бародарони азиз то инимҷо омадагӣ ина то ами ваи охира то ҳамҷара 30 сомона я е бародар и дукона ини иш ёш чанд сомон акаҷон иш 50 сомон ана сафеду покза ина ҳар як кадоме мебинен ҷое ки ҳастанд сеноҳои мондагиан ин сеноҳо ҳақиқатан ягон ҷои шаки шубҳаш нест ҳами хеласа акаҷон ҳазор омад ака туда барои
انا برادران عزیز ما امروز همراه یوسف جان اینا مهمان مغازین ارزان اس شدیم کپکا فوتبولکا بروک کتیچای نو یک فرمای ایدونه که دودر عزیز ما معقول شید فرما سوزای لایک ها بجخیم بگو بتونی گفته لایک ها بجخیم سلامت باشی ملادس الان نگهبان دکا موفق باشین خب محله دوستان عزیز این شخصیت میبینه که چخلی سلام علیکم این متصدی که همین تنگچه در اینجا شده پا گیزه تامینات باری هر روزه هر ساعته ارزان اس تشکیل میکنه هر منطقه ای که بار بچی خود تامین میکنه بله چخلی که بارو صفاتش آوردن نگاه بینش اولی جانو اینا ماشین شما ته بنا استگه خالی با کم کم دیویژن اخچا کرده سه این زندگی که الله برکت تاکا آیات نگاه با ما شیرین است با بارو را گم نکنی دوستان عزیز یکم قسمت مغازینی که ارزان اس بود جای کودکانه ژنسکای چیزی بود کردیم انا که جای موجسکای جایی که ادژدای خوب صفاتای عالی جناب برای هر یک نفر که برای توی معرکه و جشن مراسم میره وقت چه استیل میکنه مرحمت دیم اتاج ما در خدمت شماست هر کسی که در همین نوار کامنتر بسیار منویسه و کامنترش لایک بسیار میگیره از شبیه مغازه ارزان اس یک سر فرما توفه کرده میشود دوم نفر نوار با دوسو برای خوش پدیلیسه میکنه این هم صاحب یک سر فرما سوم نفر باشه صاحب یک کتی پیش میشود که نوار استوریا میکنه دوستان عزیز دویم اتاج اومدیم جایی که حاج ما یک سر فرمای ایدونه در 150 سومون مکاسین بروک فوتبولکا یک سر فرمای ایدونه میکنیم نگاه کنید که برای هر یک شما نرخ دسترس است انا برادران عزیز چخیلی که برای شما گفتیم دو پاسلی در یکم ایشون دادیم را 50 150 سومون دا یک سر فرمای ایدونه در سوم یک بروک تو صاحب یک سر فرمای ایدونه بشای با 1000 میگردی گردک میکنی اینا برادر ما هم برادر جان وقتی که در خونه زنک غرغر میکنه اینطوری تکلون بگی تا همون حیات را پوشیدن میگرده اینی 95 سومون لوبوی رزمی راست چند که زرکره در درون جا میگیره اکرم مرجان این فوتبالکایی که ما دیدیم 70 سومایی که سه درجه زدگی نه برادر این فوتبالکای میبینید همش 20 سومون پالاسادور به پالاسا سویدنوی همش 20 سومونی حاضر 70 سومون این نرخ پاپشویی که در وترین است همش پاپشوی زنانه است این پاپشو نرخ این 70 سومای میبینیم برادران عزیز نرخی همین پاپشویی که هست برای مادرها این نرخیه برادران عزیز اگر خود همین فوتبالکا را دل خوش گرفتنی 20 سومون فقط این 20 سومون درجه توخنه است باربر پاکیزه تمام نمود سویتو زدگی برای شما بیا برای شما میتیم که اینا این هم 20 سومون 20 سومون بالا سه کاست اینه یا هم 20 سومونی ها اینه اینا نگاه کن اینا بی ماشاءالله همه نمودش درجه یافت میشه برادرها برای شما دویم جایی که همراه برادر ایشون میتیم نرخای پاپشو ای اپتوید هم درجه ارزان ده دل خوشا میگیره اینمی چند سومون یک 20 سومون با نرخ 20 سومون هم سویتاش هم رسیدکش هست اینمی جایی که چیزی میبینیم 20 سومون این که در اینجا میبینیم اینو چند سومون درجه ترک کردگی 25 سومون آن طرف استیلاژن 25 سومون نگاه کنیم برادران عزیز که در پشت ما 20 سومون 25 سومون 25 سومون با پارا با کلانتره با صفاتای خوب داره 50 سومون یعنی درجه ها از اون جمله در این پارایی که پاپشویی که ما هم دیدیم این هم نرخ 50 سومونه چه که سه نزدگی اینا بیا برادر جان انا خیلی بیا اینا هم علاقه 50 سومون اینا هم 50 سومون درجه پیشنهاد کردگی این پاراش باشه نه 20 سومون یا چی شلانسیو چند سومانه که نه دوستان عزیز نگاه کنید شلانسیو خوب بهتری که صفت خوب داره بلند برای خط پاسا به نهایت چیز خوبه چند عمود رسیدکاشون در اینجا هستن دماش این برای خونه پوشیدن بنی منیدا بهترینه سویت رزینکاش هم نگاه که قد میشه شورای صفاتش اینا نگاه که چخیل بهترینه تابستون اومده عینی فوتبال بازی برای جیانچو برای دودرچو عزیز اینا هم برادر جان اینا نگاه که یا چانس میان این چی داره خطی یک هوش میکنی کو فوتبالکای برو شورتیکش هم داره اینا با شورتیکش تور داشته درونش یک قباتی دیگه اینا یا 100 سوم یا 150 سوم نه یا 40 سوم که تمام نمودش اینا هستن اینا نگاه که تمام رزمرش هستن نرخشون نرخای دسترس همین خیلی همه 40 سوم نه در چیز زده اینا دیدین برادران دوستان عزیز بسیار نفرا میخوان که با چیز خوب صفت نرز بهترین
اینا نگاه کنید باردار جان عزیز کدام نمود فوتبالکای میبینید 195 سومون همه نمود رسویدکا رزمیروش هستن که صفاتش هم با به نهایت خوب و بهترینه همین خلاص باردار چیزی که در همینجا نرخش در همینجا معلومه 195 سومون تمام نمود سویتایی که در همینجا هست یوف میشه واکه جان همه سویت هست اینا نگفتن اون اینا نفرایی که اچکی میگیرن عینک اینا نگاه که تمام نمود چم درجه هست این نرخ یا چند سومونه که نرخ اینا از 50 سوم سر میشه 20 سوم ای 20 سوم 50 سوم سر میشه ها برادر جان عزیز چقدر که در پشت ما میبینین 5 6 استیلاژی هستن ایو پاپ شد دل خوشم میگیری با نرخ 50 سوم در همجا زدگی سویتاشون همش موندگی وقتی که می اجاره بود میکنی با سویتای نو چوت کچا ملادیوژنی آوردگن ایش باشه 20 سوم دیگر نه راز نیست میکنه 70 سوم که از اون جمله اینا در پای ما هم 70 سوم عیناً همه چیزی که هست پشتگی اینا نگاه کنین رسویت کوش نگاه کنین چه خیلی زورن همه چوت کچان طریق کچ اسواش عجیبو تاین اکا همه سویتش هستن اینا همه نمود سویچ داشته که همه وقتا یافت میشه بعد اکا ساعت کاری شما ای چند تو چنده از ساعت 8 صبح تا 12 شب از 8 صبح تا 12 شب اینا دوستان عزیز به روز استراحتی میتونه که بیان همه وقت مغازین در خدمت شماست آدرس ما دوستان عزیز نزدیکی چهارراه مردان ای طرف دست چپ ما باشه سیوم مال نزدیکی رو پروی ما مکتب چنده برادر مکتب 99 مکتب 99 مغازه ما در همینجا قرار داره همه شما را ما انتظاریم در مغازه ارزان اس